Bazakwethu anginibingelele-ke namhlanje nafuthi epejini lami nginamukele. Bengeke-ke nginishiye ngaphandle kulolu daba olusematheni kangaka-ke lapha enkundleni zokuxhumana. Namhlanje-ke ngibhathele udaba ngale ntokazi evela lapha esithombeni sakho ogama layo nami angikwazi ukulibiza ilolo libhaliwe kuthiwa uSayeni Bougie. uSayeni Bougie ombona lapha esithombeni sakho wehlelwe ibhadi-ke kuphutshuka ividiyo yakhe enza ucansi nomunye-ke wabesilisa abadumileyo kuleli lizwe. Abasolwa wethu-ke esinabo babili bathi uPrince KB okanye-ke uDJ Maphorisa. Engibona-ke uSayeni Bougie bepostile laphana-ke ku-Instagram ethi also keeping videos of me for 2 years is crazy business. Okusho ukuthi uyavuma ukuthi uyelona inkinga ividiyo indala kakhulu ukuthi kusangaba khona umuntu oyigcinile. Ngake ngane kamama angizelanga ukuzokutshela udaba engicabanga ukuthi usuyalazi. Enguzele ngizokubonisa ividiyo okungenzeka ukuthi awukhonanga uzibonela wena. I-link-ke ezokufaka ku-video ngqo naye lapha ku-description. Ngiyabonga.